ole ram tukhlani thum inrin ni ani a video masa kan puan tak angkhan US chuan Iran mun ma Syria le Iraq ami bei atum tak thu kan puang to a US hi ache har ti in mitam takin an soya Biden chuan kan du huna kan du danin ahun kan soilok don lo ati chutiang chia chuan Defense Secretary Lloyd Austin chuan an du hun le an du na mun an du anga an chet tur thu a soi bokani kha kan lo hriat to angkhan cholnikal ta khan Jordana US mun ma tower 22 chu helpol ten an beya US si pai pathum ngot an thi kha khan US politics a in beina akai chuak ngala helpol te hi Iran thlop an ni awangin akai kuang ber Iran beiturin Biden chuna takakar le norani mase direct cha Iran be hian ngong thui tak anei tur ziate Indo pui chok chuak thei ani awangin Biden chu afim khur hle a atopa chuan Iran hun ma Iraq le Syria ami beiturin thutluk na siam ta nge ani kha US chuan Iraq le Syria a Iran ne na inzom helpol target laka phubalak na kalpui ta ti puang US hian ni zan khan Iraq le Syria mun pasaria target somriat panga zeta air strike pui tham takan na ya hei hi Middle East a US si pai beitu Iran thlop militia be pui thlak na lian tak thung rul na ani White House in a tarlan danin ni zan lama phubalak na be pui thlak na hi minute som thum chunga o a lotling taka kalpui ani Solnikal ta khan Iran thlop fir fiak ten Jordana US si pai outpost sa drone manga be puyan thlaka wangin US service member pathuman thi ami somlian hliama hemi phubalak na US chuana kalpui ta United States hian Middle East emo khovel mundanga emo buaina zonglo ma se minti chiat tum tu zong te chuan hei hi hrero se American pakhat I thatani chuan kan chang le tang ti in Biden chuan a soi zirtop ni zan lama be pui thlak na hi kar engemaw zat kal ta chunga Iran militia be pui Iran thlop helpol US in a be to ai khan alian thamina langsar zok hle ti chianga an phubalak na lian tham tak ani miaw wangin khovelin an thlir thup mai tun chuma hian hel horal thuam dana mun training facility te US hian an be US Central Command chuan thu chua siamin Iraq le Syria Iran Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC Quds Force le akai noi militia group telaka thlona manga be pui thlak na hi kalpui ani US sipai chuan target somriat panga chuangan kapa Indo thlona engemaw zat US hian a thlo chuatira chung zinga chuan United States atanga thlok chuaka hun hlataka ral do thei bom phur thlona lian bomber po antela air strike a hian precision munition zasom ni panga chuang manani ti thu chua chuan a soi munition zasom ni panga man hi atlem ho lo maya precision munition vek an ni le ngal chutianga ni chuan a target a fu deuh vek don ti na ni facility ka zinga facility an be zinga hian command and control operation te Central Intelligence Center rocket dan le missile bomb pui te mihring tel lo thlona dan te militia pole an IRGC sponsor logistic mun te munition supply chain facility te US le tangrual sipai te laka be pui an thlak na atana an man bungrua te US hian a chut chiat sak Defense Secretary Lloyd Austin chuan thu chua siamin tuna kan be pui thlak hi kan chan let na bultran na kan bultran na chawani ala ti cher mai US National Security Council thupuang tu John Kirby chuan he rammut na hi a hlotling hle atibok Kirby chuan US hian tuna hian fir fiak engzat nge thi le hliam ale hrelo ti soya tuna chuan US sipai thlona te hian har satna an tok lo ati Joint Chief of Staff Director Lieutenant General Douglas Sims chuan Nizan Khan strike nei na tur mun te chu IRGC le militia mun ma beiturat thlan ani thu a soi bokani Biden an operation nei tur a pompui nu loka le
US sipai thi te US leilunga lak ani in khom an buat sei no Biden an atel pui nu loka he be pui thlak na hikal pui ani a he be pui thlak na hian B1 bomber long range heavy bomber anti precision le non precision weapon phur thei chu man ani thu defense official te chuan CNN an hril Sims chuan Friday khan bomber te hi US atanga single non-stop flight at in kan transportation command le gas kan man theina ruta an kalani ati Joint Chief of Staff Director Lieutenant General Douglas Sims chuan strike nei hun tur hi khom dan weather azira ruam manani thu asoya hei hi target dik taka an ka theinan apoi mo thu soin chutiang chuan malaka ni ati bok US be pui thlak na hian Iraq le Syria ram ribula Anbar province thanglam biala Iraq khopui pakhat Al-Khaima Iran nena inzom Al-Hast Al-Sabi emo Popular Mobilization Unit PMU te man thin facility te zirtop zan khan bom ania chutiang laka chuan bom surti rania he thu hi Iraq security official le Al-Khaim mayor te chuan an puang bok thu chua siamin Iraqi armed forces thu puang tu ya hiara sol chuan be pui thlak na hi Iraq thu nei na bo chiat na ani thu asoya Iraq ram thu nei na him na le zalen na bo chiat na chiang takani ti in an lom lo thu asoi rasol chuan Al-Khaim khopui le Iraq ram ri mun te chu US thona manga be an ni a hei hi Iraqin he bial muan na atana na sataka be lai me kani ati Al-Khaim mayor Turki al-Mahaloy chuan be pui thlak na hian PMU in aral thuam da na atana an man ral thuam da na atana an man mun pathum akap ral thuam da na atana an man mun pathum chu be telani ati US hian thlama sa khan helai mun hi alo kap to bok Iran ne na indo na kan zong lo Biden hian a sipai thina amo phurtu militia te laka phubalak kha kalpui phubalak na chu kalpui ani zel don ni in a soya heti lai hian US sipai pathum thina awang khan Biden hian be na atok na sa hle a Iran thlop fir fiak te hian October thla atang khan Iraq le Syria US sipai mun te chu voi za sumruk chuang zet an be to a Republican lawmaker engemazatin thu cha khong tak siamin Biden chu an nor hloma US chu Iran chunga direct cheturin an lo ngen to a mase Biden administration official te chuan he biala indo na ti zual lo turin chanlet na kalpui ani don tian soi thunga an soi nu loka hetiang hian a ron thleng ta ani Biden administration official senior chuan CNN hena US hian Iran chunga be pui a thlak don lo ti soya rampona target te chau a be don ti lo soi to bok Iran nen indo na kan zong lova Middle East a hian buaina zau zok kan zong lo ti in John Kirby chuan ninga ni khan lo soi to bokani nimin khan White House chuan Jordana drone manga be pui thlak tu te kha Iraq a helpol umbrella Islamic resistance ti akau nia an hriat thu an soya Jordana be pui thlak na hi Iraq a Islamic resistance ti akau umbrella group in ruamanna resource le facility asiam ni in an ringa he pola hian ka te Hezbollah telin pol rang an omani ti in Kirby chuan a soi Iraq rama Iran thlop militia chakber ka thai Hezbollah te chau mo phurtu nia pu na chu US chuan a suta ama a US base te laka be na mo phurtu hi pol pakhat chau an ni lo ti soi US sipai te hian October thla atang khan Iraq le Syria Iran tho pui teral thuam da na mun te chu be pui thlak na mangin voi engemazat an lo be to a ma se heng be na zinga pakhat ma hian fir fiak te hi ati top lova voi za somruk panga be an to a hian hebial puma US service member za som ni chuangin hliam an tuar to ani Iran hian kumtam tak chung chu heng regional proxy group informally exist of resistance ti a hriat te hian investment Iran chuana kalpuya Tehran in Middle East sa athune na zawzo ka kalpuya tumlai le United States chu inhnuk doktura anor lai ani a Iran hian heng pol te hi poisa ral thuam training an petrin
Mase October thlanua proxy group te beina dangzinga hian US service member thi an lom lova chulnikal ta be pui thlak na US service member thi na kha boruak ron chemal tu ani ta voi za somruk panga zet US hian be an to chungin Biden hian lian tham taka thung rul na lan tir hre hle ni in alanga hu thi te po han be ve thin ma se in do thlona then khat ten an va boma an du tok san le maya khatiang khan Biden chuna zo ka che turan nor na pung chho zela Biden le a national security team te chuan tharum manga chan le tangai ta ni in an hreta ani chu baka Biden hi a chelo wani chuan president in thlan ma chhon tur campaign tran me kan nia wangin US assets veng him zo lo le service member te la ka mala tok lawa ngai ani don ani Kirby chuan Friday khan US chuan Iraq sarkar ne na arwam man na chu a hriat tir lok tia soya Iraq rama Iran thlop hel pol mun ma be tura US jet na tur chu US hian Iraq ne na a hriat tir lok ni in an soi Iran lampo hian buaina an zong lo ti voi tam takan soi to a Friday khan Iraq president Ibrahim Raisi chuan aram chuan indona akal puidon lova ma se min ti du da tu te chu na takin a chang le don tia soi indona engma kan tran don lo ti voi tam kan soi to a ma se min ti du da tu ram emo an chakna emo manga min ti buaya ni chuan Islamic Republic of Iran chuan na takin a chang le tang ti in Iran chimlam Hormozgan province a televised speech ana ya Iran president chuan a soyani katai Hezbollah chuan thu chua siamin Occupation Force US sipai laka sipai le ven himna lama bei pui thlak na ti to pani thuan lo puang ve to a Iraq sarkar mol phona thlen lo nan anti Gaza kan mi te hi kong dangin kan hum him chun zom zel do na Free Hezbollah Brigade sa Mujahideen huaisen tak tak te chu an chunga American mel mathil tia chuan an do dal zel don tian puang ani Mase Friday khan Al Nujaba firfiak pol hruai tu Akram Al Kabi chuan US target te chu an bei chun zom zel don ti na soi he US bei pui thlak na hi hostage release deal Israel le Hamas in ka hai nei theidan tur chungchang in biak na nei mek laya thleng ani boka official pakhat chuan tun kar chung khan CNN hena inrem na siam na tur framework zau tak chu in biak na nei tu ten an rem ti thu a soya Mase chip chiar zo ka siam chu a har sa hle don ani ati Defense Secretary Austin US sipai bei na na pol rang in an man thin facility pasari ka ani thu a soi Defense Secretary Lloyd Austin chuan US sipai te chuan Biden a thu pek angin Iraq le Syria chunga facility pasari an beya chung te chu Iran Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC le akai nei militia te na US sipai an bei na na an man thin ani ati Austin chuan thu chua siamin hei hi kan chet na bultran na ani President chuan IRGC le affiliated militia te chu US le Tanrual pui sipai te be na thu boi siam sak turin malak na dang akal pui don ti soya heng be na hi kan du hun le mun ranga thleng don ani ati Biden ang bukin Austin chuan US chuan Middle East sa buaina azong lo ti soin mase US sipai be na chu chanlet lavina omdon lo ti soi ve bok United States kan sipai te le kan interest him na atan atul na zonga ma kan la ang ti in Austin chuan a soi ole US chuan Iran hun ma Syria le Iraq mi chu precision munition anti bomb mit nei ama in khalkal thei kap dik chat thayang chi za chuang zat mangin US chuan an beya bom phur thlona lian B1 bomber howin tuntruma hian an rammu ani B1 billion sar hi engthlona nge Iran hun ma bom na na US na tir chua zinga apui pa ber hi an bel chiang lok te ang Rockwell B1 Lancer hei hi supersonic variable sweep wing bomber rit tak ni in United States Air Force na an man thina niya Bon BONE Bon atanga lag B1 ani kumsang hile somni pali thleng hian B2 Spirit le B52 Shuttle Fortress ten US Air Force Fleet a strategic bomber pathum zinga pakhatani
B1 hi kumsang khaziko sumruk chawa khan B58 Hustler mek pani speed a thlok theile B52 ren satranga siam dang lam chawaniya bomar pani thlak tu atan ti ani hunrei tak chung zirchian na nei ani nuwa Rockwell International tuna Boeing a telta chuan B1A tia lo piang chuak tur design contest a hna changa he version hian mun sang taka chuan top speed mek pani point pani anei B1 hian blended wing body configuration anaya variable sweep wing turbofan engine pali triangular right control fins le cruciform tail anaya athla hi digrisom panga atanga digrisom ruk pasari point panga thlengina sweep thaya forward sweep wing setting hi take off landing le high altitude economical cruise atan mananiya AFT swept wing setting hi subsonic le supersonic flight sang taka man thai B1 hian variable sweep wing le thrust to weight ratio anaya wangin take off performance anei tha a hei hian ama a bomber te a in runway toizok a man thei pha B1A anglo takin B1B hian mek pani aya sangin a thlok thei lova a thlo chakdan ber chu mek pakhat point pani panga chu a KM azong chuan dar kar khata KM sangkhat zanga somthum ve le mo ani mase low level speed chu mek 0.92 dar kar khata KM jas dar kar khata KM sangkhat za somthum akai chhothung radar cross section ti niamna turin B1B hian serpentine air intake dak S dak anti chu anaya fixed intake ramp manga hei hian B1A ne na khai khin chuan speed ati tlem pha ta ni B1A engine chu B1B tan GEF 101 to 102 siam turin tlem ti dang lamani a he engine atanga core lo chuak hi anhuwa engine dang engemaw zata man thei ania chungzinga chuan F14 tomke ta man GEF 110 te F15 KSG variant ta te mu ani boka General Dynamics F16 Fighting Falcon version te po manani B2 Spirit le U2A saman non afterburning GE F118 siamna bul puyani bokani he US indo thlo na lian bom phur thlona nuclear le bom lian tak phur thei thlona lian hi crew pali an oma he thlona hian crew pali omin aircraft commander athua pilot oma offensive system officer defense system officer anti te chu an chuanga ni he thlona seizong hi fit za somli paruk zetania athla pharthui zong hi fit za somthum pasari asan zong leatanga asan zong hi fit somthum pali zeta sanga ni boka a wing area athla te kwal hian square feet sangkhat zakwale somnga ani aruak ri zong ringot hi kg singriat sang sari le somkwa zetani maximum speed thi darkar khata km sangkhat za le somni parukina thlok thaya chu ameka zong chon mek pakhat point pani panga velani aren si athlen thui thei zong hi bom chi rang kg singkhat sang ruk le zariat vela rita phurin km singkhat sang ni zet athleng thayani combat ren si KM sanga zanga somli pathum ani a service ceiling anti van sanga in vorsan thei zong fit sing ruka sanga athlok thaya rate of climbing anti van sanga in vorsan chak zong van sanga in vorsang tura athlo chak thei zong hi minute khata fit sanga zeruk somsari pariatani he thlona chungchanga kan hriat chak ber chu aral thuam pai te hi ni ome hearts point anti aral thuam pai na bom hi pon lama mun ruka oma chuta chuan kg sing ni sang thum zet pon lama hian a thiat thaya chungzinga chuan AGM 152 joint standoff weapon anti te AGM 158C long range anti-ship missile hi longka na chi ani a AGM 158 joint air to surface standoff missile jazam anti te AGM 182 air launch rapid response weapon anti te chu an thiat thar furmai bom thlak chia hian MK82 air inflatable retarder anti te MK82 low drag general purpose MK62 quick strike sea mines anti te hi tui pui lam bom na chi ani MK84 general purpose MK65 naval mines anti te GBU 87 GBU 103 GBU 31 GBU 38 te GBU 58
GBU-39 small diameter bomang chi te po tam taka phur thaya ni chung lama hian bombe om boka chung lama hian langlawin bom phurna ha oma heta hian keji singthum sang li zet bom ma pai pon thei boka ni ole US chuan Iraq mun ma Syria le Iraq ami chu an beita a hei hi an bei pui bultan na hei hi an bei pui thlak bultan na chau ani ti in an la soizui ingtin nge US hian chet zel don le Iran le an tho pui hel ho te hi mi nuai tel fe mai ral thuam po nei tha tak tak ve kan ni a Iran lam hi an ron erlet nge yanga ingtin nge US hi an ron ma chon ve don he indo na hian kan kai lian taka nei thaya Iran le a tho pui te hi an ron chele ta ni chuan indo na lian tak po chuak thai ani engpo ni se chanchin thar ber hreturin he channel hi lo nga chang zel don nia